Bueno, partidu oso konpetidu ez. Nik uste beraiek lehen zatixen hobeto hasi dizela, gero pare bat gauza pixka eta justau eta gu hobeto goga, eta lehenengo zatixen erdikaldik aurrera nik uste ondo gongo ari de. Eta bueno, gero bigarren zatixen hori ez, nahiko azkarre gol bat eizkue eta hortik aurrera porra kostai jaku ez, genereti eta kostai jaku hori ez, baloi aldetik aldera azkarrera mati eta bar, da bueno, egixe da, azkenin neuki eusela pare bat irukera, baina bueno, beste batzutan sartu eta gaur ez da sartu eta pena horrekin goiz etxera. Bueno, oraindik hori urruti dago ez, gaur ondio, gaurko analizau, gaurko ikusi, nik uste aurreko aztetatik, bi aztetatik bintzet konparaute, bai duelotan, bai bigarren jokaldistan da hobeto ongarile, baina egixe da beste gauza batzu falta izako zela, eta bueno, hori ez, gaur zepazetan analizau, eta bisertik aurrera hasiko da, datorren astin bentzetan. Bai hori, pena bat izan da, azkenian bakigu etxean dinamika oso honian gehintzela, gura asmoa hori, 3 puntuak lortzia zan, eta pena bat, burrukatu du bukaeraraino, baina ezin izen da. Bai, azkenian bakigu, bigarren mailan edozein detaile alde batera o bestera erabakitzen dau partidua, eta ikusiko ditu hobetu beharreko gauzak, ondo itzen ditugunekin fortalezitzen jarraitzu eta Koruñara 3 puntuen bila. Bai, oso zai esango da partidua, bakigu Deporra Riazorren oso talde hona dela, baina beti bezala gu 3 puntuen bila jungo ga eta berre maitzan batekin bueltatzen gan. Sí, bueno, veníamos confiados de que podíamos sacar el partido, como siempre, con buenas sensaciones, pero bueno, al final es un rival duro y bueno, hoy ha caído la derrota. Sí, eso es, como tú has dicho, aquí cualquier equipo es fuerte, todos los equipos de segunda división proponen buen fútbol y bueno, yo creo que hemos hecho buen partido, pero por un detalle, por un gol, se nos ha ido. Sí, bueno, vamos a salir siempre, como siempre, fuera de casa, valientes a buscar pues, los 3 puntos y bueno, si es contra el líder y en su casa, pues todavía mejor.